Ñakaypimi charishpa kanajupanchik ñukanchiwan Mama Mercedes Panamá aripayka ña hampi wasimanta hampi mama kannachu shinaka ña riksishpaka tigripanchik ashtawan karen kaypika rimarikukunawan hampi yurakukuna hawa shinaka mama Michita ali shamushkaka pay ali chishiguta charipay. Buenas tardes, mamá Carmelita, ali chishiguta charipangi, shinallata kikinkunata, yaya Dios bendiciashpa kunakay chishigupika, huyashpa charihupachun nipani, maypilla uyakuna, tukuya comunidad kay ñukanchik Imbabura ayllu ukupi kawsakunata, saludapani, y shinallata Radio Iluman, kaypi ñukanchikta chaskishkamanta, chay karimba semana a semana, horas por horas, chaskijun cada miércoles semana shamanajupashkanchik villachishpa y saludo takachipani Quito llaktama ñuka familia Teresita Fueres, Dios le pague nishpanipani nacho uyashkamanta ishnachta maypipash uyakuna ali uyashkakapankichik porque kunankaypika sukta yurakukunamanta parlagripani porque chay sukta yurakukunami kapan ninan ministerishkakuna nacho maylla Caro llaktapi España llaktakunapi uyakuna runa shimigupi villajuta uyashpaka atento hapinalla kapan porque chay llaktakunamanpish tiapanmi plantagukuna villachigripani imapalla kan kay sukta plantagukunata. Ari mashigukuna shinami ña riksishpaka gripanchik ari ima nanaypa y ima yurakunata tatandachina kapan mashigu. En primer lugar, ñukapaka kunan kay primero villaypaka gripan es kay sukta yurakunamanta kapanmi shutiguta villagripani nacho. Primerito kapan parda quinoa o wakinga riksipan alpa quinoa wakinga nipan chay pishku quinoa nishpayma rimapan nacho. Ya chayshu y romero, taraksaco, cine, sinallata shamujupan malva alta. Sisa pero nacho, entonces chay shamupan ñakuti shamujupan llantin bakati shamujupan es kaisho chay masteme anguyuyo, entonces chay kunamanda y hierba mora chay manda parlagripani nacho. Pusa yurakuna kan nacho. Ari golpica pero sukta mi complemento completo kapan nacho, entonces chay shamujupan ashtaka cosaskuna y uyashpa ripanakapan nacho vitamina kunata charin llashallakshata entonces chay manda shamupashkani ñukaka maskashpa y mashata hampikunataka yanushpa ñukanchikpa Vixapi kay Vixa jundashpa ñukanchik sobre Colón partiman chayakta nacho chaykunamanta shamupashkani yachajushpa porque hasta katiapan nanaykunawan bastante wakinga mana mikuyta ushakunamanta y shinallata Vixa ukupi como que Vixa jundashpa shina kuyka kuinda pundakunaka kaw nishpa wakan nishpa Vixa jundan ninkarian chaykunamanta y más atakay millay usa ñukanchikpa más pachaka kay chunlluli ukumanta nishpa parlashanachu de una vez chunllulimanta porque parlamupashkanchik sobre riñones, parlamupashkanchik pulmonkunapi, parlamupashkanchik llalla cosasta wawa mamakunapi, vías urinarias kunapi parlamushkanchik pero faltanchik ñukanchikpa shamunkapa nachu kay ñukanchik sobre chunlluli partimanta y ñukanchik Vixa ukupi puzun ninchik ya chaypi imashata mayllayta ushanchik ñukanchikpa chay malo alientekuna nishpa alientes nichay o sea samaykuna ashna llukshimun nin wakinpi puñushpa babaskunata shitanman nin shinakunamanta kay imashpata chaykunaka llukshimunkunamanta yachajumupashkani nacho entonces kay parda quinoa ñukanchikka alpa quinoa nishpa ñukanchik llaktaman ashtawan riksipanchik wakinkunaka parda nin wakinkunaka pishku quinoa nin wakinkunaka yanka hari quinoa nishpa rimapan nacho chay quinoa fankami sirvipan kay llantinwan chapushpa siniwan chapushpaka ñukanchik Vixa ukupi nishpalla pundakunaka nacho ñukanchikka waqravirawan fanka mikushpa kawsankarkanchik nacho chayka waqravirawan mikushpa kawsashpaka muru kachikunawanpish mikunlla karianchikka mana imapash nanaykunaka hapishka kan nacho kawsashkanchik pero kunanpika ñukanchikpa wawakunaka ña universidadkunaman colegiokunaman ña escuelamanta pacha desde jardinmanta kallarishpallata y ñuka wasimanta kallarishpallata
shamunajunchi mikushpa que kay fritura pashti vera pashti o sea aceitikunamanta. Entonces chay aceitikunata ñukanchik mikunchik y wawakuna wakin wawakunaka mikun limonkunata kachikunawan chay ubuskunata kachikunawan ma chitoskunata ima mikun. Entonces ñukanchipa chunchulipi pigarishpa o sea ña yutarishpa kidan yari ña chaykunaka porque ñukanchipaka punta timpukunaka grano mikunata ya mikushpaka tal vez rupata chari mikunkarianchik no sé imasha mikukarianchicha pero china ima mikushpaka tal vez chay viragukuna ukumanta yarishkataka yakuyachishpa ima apankashkanga nachu kunanpika kuti chayka illaymanta ashtaka shamun ñukanchipaka ñukanchik kunga kay langana chay kunga sukushu nishpa parlanchik chay sukusumanta pacha kallarishpa golpi chunchulipashtika shamuhun urayman. Entonces chay chunchulipi mari ñukanchipaka ninan nanaykunaka chayashka kan paykuna namikuyta ushan apetitos napaskarin yarjayna hapin anemiakunamanma tigran yawarkunana ali circularin nishpa wakinpika ña estomagota operanayma chayan wakinpika imatapash millay unkuykuna nishpaka doctorkunaka ña llakikunama chayachinnachu chaykunamantami kunanpika kay plantakunataka villachikupani llantin kapan ñukanchik bacteriata anchuchinapa ukumanta chay wiksa ukupi bacteria shina inflamaciones wakinpika ñukanchik llata yapa rupatapash mikunchik chayka yapata rupata mikushpaka ukumanga ashaguta ruparishpa chunchulikuka kidan chayka ña ashaguta llakinanaywan hapitukunalla kanchik chaykunataka ña llantinkuka ña mayllan golpita mayllashpa ña urayman ñukanchipa golpi lo que ñukanchipa yawar angukunakama chay golpi lo que es yawar bareskunapa tiarinakunatapash chay llantinga mayllayta ushan. Pero kana kan es llantinga hari y warmi sirvincha hari llantin y warmi llantin sapigunde llukchishpa imashami chayta preparana chaytaka preparanami kan o sea ña yakugupi infusión de china yakugu timpupi tegutashnalla upiana na ushashka litrupipash na upiana tukun porque litrupi kachakpi shayjun pacientekuna upyayta mana ushashpa chayka kunanpika mas ñuka nene o sea imashpata na café gutashna upiani o shushu mishki yaku gutashna na upiani chaytaka ushani mari cada punja upiayta ya tastagu pichurani yuraguta apamuni chay yuragutaka hapini shu fangago shu sapigo shu kay lado manda shu fangago kay lado manda shu sapigo shina hapishpa churashpa kaña ña yaku rupago pichuragupika chayka sumugu llukshin chay sumugutaka ña upiashpa katini ñakuti punja upiangapaka botillagupi churashpa apani llama ashagutallaka apashpa upiani. Entonces chaykuna ñakuti romero kan es romero kan shinallata romero mi kan kay viranijuni chaykunata yakuyachishpa ukuman mayllangapa ñukanchipa estómago chay shungu wiksa ukupi chay chunchulikukunapi del todo taparishpa mikuna wakinpika muspaykanchik nishpaka na aliakushpapa ani anilla mikunchik chayka ñukanchitaka kay uku boca del estómago nishpa chay estómago shimigupi chaygupika shu como imasha nishpaka bula cuintagu tukun chayka ña mirashpa rin con el tiempo ña chayka shamun ña shu imasha nishpaka shu kurpa cuintagu entonces chayta kay romeroka ñakutin aydan yakuyachita chayka ñukanchika ushashka raku llakashpapash o sea chaytaka ña upiajushpa ña ñukanchika kutin yapa hamsikukunakapash chay yapash rakukunakapash na problema tiyan porque upianalla kan chayta porque mayllan ashtawankari ñukanchipa wiksa ukumantata mayllashpa ña golpi chay mapa mikuna ukupi washajushkataka ña llukchishpa shitashpa ña yarjayta comun porque ñukanchipa digestión wiksa hundashka samaykunatapash agnichishpa llukchishta ushan chay romerowan llantiwan shina chay mashtimi chay quinoa parda nijuni chay fangago yanuna kan o sea upiana kan mikuna kimsata kimsata por el momento ña chaymanta paytaka ensaladatapash rurashpa mikuyta usharin y cada punlla akujushpapash mikujunalla kan chay tarak saku fangataka
taraksaku fangaqa ninan hambi kan ñukanchikpaqa tukuypa tullu nanaykuna. A ver, chapunahunchik kaypi. Kimsata nirkanki nachu kimsalla kan. chay Parda quinoa, Romero y taraksaku. Chay kimsalla kan kunankuna. ya. Chay kimsa kan. Entonces paytaqa mikunahunchik, kachanahunchik, mikushpa rihushpapash payqa hierrutapash karahun, vitamina A, beta pash karahun. Entonces payqa karahun chay. Ñakutin kay Romero, lo mismo karahun payqa karan ñakutin vitamina beta karahun. Chayka payqa ña ayudamun ñukataqa yarjaykunata karagrihu chaypika. Mayllashpa rishpa, chayshka ñakuta ayudagrin. Entonces kuti kayshuka ñakutin ña shamun ñakutin payqa ña complementashpaka ña paykuna ishkayka ñukataqa funcionachigrin en sueñoskunapi, puñunaykuna hapinahukunapika fuerzawan kagrin paywanqa. Entonces chayka ña hambirin. Ñakutin kayshu chay mashtimi kay malva alta nihuni chay sisa. Malva altawan, o sea, chay sukta plantakunata nihuni paykunataqa ñukanchikqa punllan. Malva alta pina yapa hamuktani mayjanda tani pan. Malva alta chay quiero malvas nishpa rimanchik. Quiero malvas nishka hasta yuraq sawkunaka hasta kay chayta chay nacho hatunahun sabilakuna hatunahun. Are chayta. Kuti shuk malva kaña kuti yanga shuklla kaspigu rip hasta sisawga kay chip hundayta hundashpa. Chay rosado. Rosado morado mashuka rosado. Payta nayapa utilizanichu. Chay pukakuna, chay rosadokuna, chaykunaqa kuti yawarpaqa. Yawarpaqa. Yuraka kuti. Quiero malvasiuqa. Entonces payqa kuti sisawu kanakan. Payqa sisawu kanakan. Chayqa chay sisagukunapi chapushpami gulpiguta paykunataqa yanushpa shina sisawuta tandachina kan, tandachishpa yanushpa ufyamuna kan. Imashami ufyana payqa ñakuti tziniwan shamuqun ña. Chay malvas alto sisaguqa. Chay malvas alto sisaguqa imapami kan malvasqa sisagu yuragu kaymanta payqa ñukanchikpa shamun cerebropa. Ñukanchik umapi calor diarishpa nachu ushashka hasta uma rupashpa desmayachin chayqa nachu presión altata charinchik nishpa ñukanchikqa ninchik. Presión alta mandami ña kashnana valin nishpa ninchik. Chayqa ñukanchiktaqa cerebrota mayllamun. Chayqa kutin ña tziniwanqa tziniqa ña kutin yawarta ña purificamuhun ñukanchikta mayllachimuhun y malva altapas sisaqa ñukanchik uma ñuti hukutaqa huyallaguta chay rupashpa nanachikushkataqa samayachin y sinallata paykunaqa ña kutin charin chay mashtimi ñukanchikpa defensa personal kunapi ñukanchik ama yapa shina shayhushka shimikunapas pay chakishka shaykuyta yuyahungapami pay chayuka alikan nachu paytaqa tziniwan yanushpa ufyana. Tziniwanqa ufyajunalla kan cada tutamanta shina chawpi punllakunapi chishikunapi ufyanakapan nachu chayukunata. Entonces shina ufyashpami ña paykunaqa alikagrin ña ñukanchikpa complementangapan ña chay hambiwa. Kuti gulpita tandachinchik nishpalla plantagutaqa ña tandachimunchik ña alpaquinoa, malva alta sisa, romero, tzine, taraksaku, shamun ña chaypi shamur llantin shamun chay llantinwan gulpi chay sukta indiruguta tandachishpa ñukanchik shu ensaladata rurashpa mikugrinchik chayka ñukanchikqa gulpitami ñukanchik cuerpopi nishpalla shu chay mashtimi nachu chay tripamishki nishpa rimanchik shinami ñukanchik viksa ukupika tiyan chay gulpi grasata gulpi mayllashpami gulpita shitagrin gulpita ñukanchiktaqa shitachigrin y shinashpa chay gulpita tandachishpaka ensaladata mikushpaka ñukanchikqa vitaminakunata calciokunata mashti chaypika alsagrinahunchik gulpi ñukanchikpa chayka ensaladata shinashpaka chawata mikuna chawata mikuna paytaqa romeronta romerogonta romerogutaqa hanchiguta pikashpa huyallaguta ruranash
Imashami paiguta preparana kan ñukanchika ninshi limonkunata churana ima nishpa parranchik nachu. Ama shina kankapa limonta ama churankapaka shuklla millukukuta milluku runa millukuta na kunan kayshu rosado chay suni millukuta na chay runa milluku bolaguta chaykuta shukllakuta hapishpa pastispa mayllashkakuta pastikpi chay babakumi limon bakuinta sirven ñukanchikpa. Nami nishtirinchu limonta churana ni aceitita, sino chay milluku babasikuta chapukpi pay urchata, o sea, wañuchin tukuykuta blanduyachin. Entonces chaywan mikunakan nachu. Chayka chaykunata ñukamantaka villayta rurapani mikupashunchik, alimentaripashunchik, hambikunata ama yapakapashunchik porque wawakunapi más todo. Wawakunata inocente wawakunata kay chitukunata mikun, chay frituraskunata mikun, limonkunata yapata mikushpa wawakuna de una vez desnutrido nishpa, o sea, imashayta natinanajunchika ñakunanpika wawakuna bien desnutrido, mala alimentación maninshi o akinga kutin kullkiku illan imatata rantishpa ima kararinga aycha kashkata karajuy lulunrata karajuyma tukuy na usharinchu nishpa ashakuta llakiyanchik nachu. Pero ñukanchika hambikunata kashpa ima alimentuta kashpa sarunajushkanchik chayllapita kanchik chay hawapillata. Entonces chaymanta ñukamantaka maypilla uyakunataka kayta ashtawan profundizarishpa rishpa desnutrición partemanta parlashpaka hambika makipi kanchik hatarichinkapa y alatukunkapa. Sumapacha masigukuna nachu tapuykuta charinchik. Kaypika shuk tapuykuta nin nachu una pregunta, ¿qué es bueno para hemorroides? La verdad, con médico me manda pura pastilla nin. Quiero algo natural. Ya, taraxakuta kachagripan parda quiñuawa chay ishkaykuta ensaladata rurashpa mikupachu. Taraxakuta nachu, taraxaco diente de león nipanchik chaykuta parda quiñuawa. Entonces pangakunatasha, o sea, tallukunanta porque taraxacuka talluwanka nace ña pangakuta fakishpa kawpika ña golpiku llukshin chaykutaka hanchikuta pikana kapa. Chayta mikuna kapan durante 18 días nachu. 18 días mikuna kapan payta. Y shinallata ña imawamus kumbachispa upaykutas pay ishkaylla kanaka. Tutamanda almuerzopi meriendapi. Maymanta chayanakapa imashani hupani ama shukunata limonkunata chayta ninika mikunapi chu kumbachinani nishunlla arrozkuta puro tuwayanishkan pero chay ensaladakuta chayta churanalla. Ari ensaladakuta churanalla kan chayta. Pero arrozkunata mikuni ñakutin chaypika shukta kimichuni. Na pay solo kanaka. Pay solokuta mikunkapami nihupani millukukuta churana ama chay tanigukuna chaykuna ama tiachu millukuta churana kapa. Milluku chingachin, chay milluku babago chingachin chay tanita. Entonces chaymanta payta mandan. Taraxacuan Parda quinoa ninchi Are 18 días. Are 18 días. Punja, ensalada o sea, 3 veces al día. Ana chachata, sino ochilla porción can es más o menos unos, ¿qué será? Unos 10 onzas charicanga. Shinagotash, na chataka. O sea, nishpaya ñuka mandaka. Pangapi rikushpaka. Pangapi rikushpaka cada uno pa kagrihun 6 pangaku, nada más. Sukta gunish. Sukta fanga taraxaco, sukta fanga quinoa, alpa quinoa. Ya. Chaygush, 12 guya kanaka, nada más. Y mi yuko gushinarito china. Chayguta ya shinaka nya masigo ari uyaparkanki ari kaygukunata rikush parrurashpa rikunapa. Kutin chay fanga guta pashi wataita ushapan frendi gupi. Ya. Frendi gupi wataita ushapan. Maypita consultorio ka sakiripan nipan chika villachishpa likapankiman shinallata kutin nipan Malva y Ortega
¿cuál ortiga ninnachu? Mayhan Yana llama tzinita. llama tzinita. Ah, Chagrapitian Al tzini. chagrapitian. Ya, entonces la Llama ortiga tzinibu negra nepachi. ninnachu. Ari, shinakaya kutin chay pipas tapupan, shinallata ari ñakita kanya remarcanchi, ña rexichircanchi. Shinallata, buenas tardes, disculpen, tengo problema con el gastritis. ¿Qué puedo tomar? Shukanipan, buenas tardes, Mashi. Taraxaco romero y ¿qué es? Parda quinoa, panra quinoa. Ah, ya. Arima shigukuna, panra quinoa nispaka. Quinoa shnaya chagrapi viñan nacho. Panra nispa rixinchi chetaka. Ari, mana kashpaka quinoa, pisco quinoa ninwakinga. Cheka, yani hanjanji muyugu tukun hipamania fukurishpaka quinoa pichapurinja nacho chay. Uchilla kashpaka yuyugushnaya chagrapillata mi quinoa shnaya shinapas paypa fangauka ashafilu pundagu kan nacho. Ari chayta mi panra nispa rixin. Shinaka ari consultorio ka Otavalo Pinachu Sakiripan, kay calle Guayaquil 619 y Colón, che esquina gubnacho, Copacabana manda hawala dogo tañakin rey marishpaka chayana yakan, umana kashpaka ishunyan sukabun marihuñan da kashpaps, manara sukabun mayekshpallata, alilado mahapispa, hawagu marishpalla chayana yakan nacho mashigukuna. Ari shinami charishpa kapanchi shukta pikunata chanchumi shinaka gastritis ta villachipashu. Gastritis paka ñakutin paitaka ñakutin lado yachina kan pasdata, pero chaypika ñakutin churana kapan es taraxacota. Gastritis pa taraxaco, chaypika shamuhupan es flor de caléndula. Chay flor de caléndula nisca chay caléndula pa sisagutash. Pero tianchu kaypi. Tiapan mi Otavalo pitian mercado pitian. Ña apamusca kapan mañana chaykunata apamupe. O sea, ñuka kay llaqtakunapika manchani de atraso kan ñukanchik taringapa hampikukunata. Taytaka tiangachu caléndula kay. Ari, pero ora karchima tiapa. Karchipika yangamanda kan chayka. Karchima tian. Mercadopika ña tian. Mercadopi tiapan miña. Quillo sisagum. Tianmi shuk tian ña shuk plantagukuna shina tian, pero jardinpi payka tiari. Jardinpi mi tiari. Jardinpi tian, jardinpi tiarishka chay jardinpika, como decirka, como shuk yanga sisagushnaka, pero manchani hampim chay. Ñuka chaykuta utilizapani chay kapan caléndula. A ver, flor de caléndula y taraxaco. Taraxaco. Chaytaka imashata upyana. Chaytaka teta infusión daya rurana kapan nachu. Yakutimbushkapi churashpa kilpashpa chaykuta yakuta. Chaykuta upyana kapan, pero chaypika churana kapan es chay cepillo sisa. Cepillo sisa, chaypika churana kapan flor de Jamaica, chaypika churana kapan chay flor de caléndula y taraxaco. Chay kupan chaypika. Chaytaka imashata upyana kapan. Infusión kashka. Nana cada. Tu upyana kapan es chaytaka. Chayta sí upyana kapan es en un litro yakukupi. Ya. Litro yakukupi chaytaka upyana kapan. Ya kashnakuta ushashka rupashpa rawrashpa kahupika ña chaypika ña chayta churashpa upyanalla kapan. Chay yakukuta upyashpa litro yaku tukuringa kapan. Upyana kapan chaykarimbashi ishkay tasata charipuncha upyanga ukuncha, pero más kapan es upyana kapan es después del desayuno, después del almuerzo y después de la merienda. Hipama, nakpunda. Hipama nakpunda kapancho. Hipama kapan nacho. Ari. Sinaka caléndula, taraxaco, Jamaica. Cepillo. Y cepillo chusco nacho. Ari, chusco ya. Chayta teta cuenta churaspa. Piana timbushkaya kugupi. Ikuti hasta un pasashkapa kañakuti shukunatapish mirachishpa rinash mancha pasashkakunapa, pero chayka kunan kay kachahuni chayka ña procesopa kapa. Chayra kallarihupa. Chaypa kapa.
Ya. Mashigukuna arishinami ña riksishpa katipanchinachu ashtawan karin hampikukunata ña tapuchikpi kaypika kutichishpa kanajunchinachu mashikuna imashinata kan. Shinallata charipanchik buenas tardes, disculpe tengo problema con gastritis. Ña rimarkanchinachu ari buenas tardes mashi Taraxaco Romero y que es Panrajiwa ña villarkanchi ari malvatapish villarkanchi Ri imata ashtawata charinchi ña kaypika buenas tardes mashi ayúdame con una pregunta en qué planta puedo tomar para tos seca, gracias, qué es bueno para plaqueta baja imata plaqueta baja kapanga ya ujupa plaquetapa ña charinchi. España mandan desde España mando muchos saludos a mis familiares, a mi familia Monala tía. Buenas tardes, una pregunta para cálculos al riñón, ¿qué será bueno? Gracias. Chinakachiquinza tapita charipanchinacho, plaqueta baja, uju, chakishka uju y cálculo. Ya, chay chakishka ujupa, chay pakasam ujupan mi borraja. Diente de león, y hay conjata chepe, diente de león, aluya panchinacho, borraja, flor de borraja, na planta, sino flor de borraja, chamo con diente de león, chamo con mejorana, plantado. Mejorana. Are, mejorana, nisca plantado. Checa, cotimay, que tienes. Tiene. Con ahora estar pescado en Hambi Wasipi. Plantado tenía charipan. Mejorana. Ari, mejorana. Mejorana te rendina. Checa, y más te ufiana. Chay pichurana capan es de chay masteme. Orégano ujancha. Orégano machuninchi. Chay te churana capa. Chay te chinajata wawago kaupica chay gotaka gota ya carana capan nachu. Gotero conatia. Chay gopi 5 gotas a 6 gotas nada más o conapica. Kotipaya konapakan es ufianakan es cada chish paitaka ufianakan durante 9 días. Kuno gut y chaywan yata vaporización. Ari ima tanto tata pero chirasha ima tanto yakupita chayka tasagopilla kanga tasagopilla ufianga paka kan es ramago o sea hojita chiquitas porque naja tungo nacho. Diente de león chaupicanaga nada más na hoja entero kanaka na fanga completo. Sino china o sea chaupish chay suni fanga gomanda que 15 sapa yuxin 15 tapa yuxin se sakana kan chay masteme borraja sesago cheka kana kan 15 sesago ya mejorana yurago sinajta ochila fanga go kaimanda paigo rejon sinajata shugja fanga go sin chay guanja kana kan nacho infusión tasago kakana kan tasago más o menos tasa shina hatun ya tasago medio litro medio litro es tasa shin chay kana kan cada chishi por 9 días 9 días ofiana capa y vaporización de carrona capan con eucalipto aromático chay rana capan vaporización timbuchke yakugo pichurishkago pe kilparina imawam kilparina capan nacho chay kanya yukchimanja chay okumanda filma con atagulpita ya ñako te plaquetapa chay plaqueta imami kan plaqueta baja tacharine ni hopan nacho chay yawar mi capan nacho yawar pa capa yawar kan chay tal vez quizás charinga anemia a los huesos o anemia por ñukanche cuerpo pa anemia wakan entonces chay ka yawar con una faltanga yawar nale circula junga chay manda paika ufiana capan es chay pica romeroa y ortiga Siniwan, Romero, chay iskaya rijupan nacho. Chay iskay gutaya, paika ujiana kapan sinayata, paita sin na pachacanacan. Paika 12:30 en punto ta paita ujianacan. 6:30 de la mañana ta ujianacan. Entonces shuk rijupan 5:30 de la tarde. 6:30, 12:30 y 5:30. Are, chay rijupan chay plaquetapa. Porque chay horas ñukanchik chay. Chayka mashna puncha kaman. Chayta manda pan ñuka 17 días ta ujiachungachani. Paitaka, porque paitaka yawar tamayana kan, yawar circularina kan. Ñukanchi tushkuna. Are ima tani parkanki chaypaka?
chaypan hupan Romero Atzineo, nada más. Romero Atziniwan nacho Romero uyapankichik. Atzinewan, Ari ya mashigukuna. Ari Romero Atzinewan kapan es ya ñukanchik chaskishun kayachit. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Panalo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ari rima paisa pita kapanki. Nika umbar tituanya kapan tangli jawlong. Ah, ya, taita rima paisa. Imabis kapan? Shu taita kuma Nika Suegro company api causa panchayma ya situan no sakupan. Chiki imacha shali kana kapan eso mi. Palda hopi kitapo chimo kupani. Ya, unaita chushina kapanga. Casi que 6 meses sin kapan yari. Ya. Ya, nya. Saya buta kurs manda bisnis pagara pai. Ya, diabetes panel. Pai pai. Ya, paite. Ya. Diabetes sobre qué tiempo sí? 6 meses también ya shinani. Ah, ya. Chicana ya para cancho está ya alto. Wakin bika chaira chaypi manginda hapin nakutin pasas kapimara kuinda hapin na ya charing chay. Na ya charing nacho. Diabetes para kapan me bueno, shu hambita ka hambi wasimanda ritiran apshamana kapan nacho. Chay kanatian kaipi. Bueno, costa con amapori con acá atinapangami costa pe taripanga es raíz de bálsamo. Kapan nacho. Pero chay taka nachari monjo kaiman chay sapi kakan ya quiero pa sapi maka chay wa mi ano naka chay manda ko tenkai pijakta piño kanchi jakta pijaka ofiana kapan es chay taka licuashpa primerito licuana kapan es papayawa me apio tiene que ser una machanis para su rama o o sea rama completo tallo ni tallo su caspigo nicho, caspi apiogo, papayago, una rodaja de piña. 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 Chay jugo terroras piangapa. Y si no ya tenía coten tiapan, bueno, hoy es percani que compañía manda ni pan nacho. Chay carjawa en babora chaki picari yanga manda mi capanga calle chupalón. Chupalón planta, llaman a capan mosteños planta. Laurel, chequimsa, chito viana capa. Ya nos peyanga. Tigo tash así. Tú que ya te cascame can, na ya no nachuca. Más o menos unos 3 segunditos, 3 minutitos, sin agoza cana can y panga o con yacupi. Chaika diabetes para caixo jugotasi o viajo na capan bastantita. Y mapa mi can chaika nyo can chicarol tabajachun, chay golpe imashanijo parcane nya sinita pash o viana ya capan por ponda villajo pare. Chay kuna kanya nyo can chitaka diabetes kahapimong es nyo can chipa presión kuna calor kuna manda tuko y manda nacho. Nya voy a parca primero ya villa y pillata planta o kunata. Entonces chay planta o kunata pues ya kuguta ruras pichiri chay ya kuguta ojito chapan ayuda pachun paita. Chay defensa pe. Ari shinak chupalo mostiños. ¿Y su que magarca? Congarcan. Laurel, ya. Laurel. Chupalo, pero pamba laurel. Na procesado chicana capa. Wakinga procesado taima randi pamba laurel ka procesado. Pamba manda japiscao. Pamba laurel kana capa. Na roco si no chaira gusto mukaya viñajo laurel me kana capa. Y si na yata chupalón bash chaira gusto fanga hasta nyotush aukati chay kana capa. Panga gotash. Panga gotash. Muy yugo si sago tatarish pakare mucho mejor. Capa. Sisago. Al sisa muy yugo tatarish pakare ninan al kana kan chay. Cheka kutimash na muy yugo tatachura. Muy yugo takesh gotash churan. Es que chay go kakota tiempo china kan 5 minutos gota. Muy yugo tak tiempo china 5 minutos gota tiempo china kan. Ya. Arima shigukuna shinami asha rixipanchinacho ni wakimbika hambipika tsagnarish pues bultiana hunchi mari shinami nanan nishka purina hunchi kulkije manda na hambirita ushani randita na ushani ninchi shinapsarona hunchinacho wakimbika rixishpalikan ishina jata manara nana ikunata charishpa jata kaykunataka hasta wangari pikas upianasha kanchinacho yanapas pakatichun hasta wamashigukuna ari yupay guta karawa inishpa mañana hupan yupay número guta kupay bueno ni capa yupay ka WhatsApp kapan es 099
10, 20, 22, 6, 7 al último. Ya, mashigukuna. Shinaka kaypi kanipan buenas tardes, que es bueno para el dolor del cuerpo. No puedo dormir y me quema los pies. Que es bueno, Nacho. Chica. Arma painepai. Arma kapanga Nacho. Carlos kanga. O sea, charinga presión da charinga, pero paina sintinga que presión da charing. Molesto kanga, napuño shahunga, molestari hunga, tigrari hunga. En sueño da charipanga Nacho. En sueño. Chaypaka mandani que armachun china yakuta siempre charina kan lado pi. Pero ya no ya can chaita pues Nacho. Hierba mora gota, jodas guan, verbena guan. Chay pichurana kapan yana lechuga, yora lechuga, yana coles, yora coles, pangagunat, chugushu pangagutesh, chay gutenin anda hakushpa, yakuguta charina kapan. Imash pa mi yana lechuga, yana coles rejón, chay caño canchipa Carlos manda. Carlos estaba aquí ya pa chirita charín, ya pa kuno ta charín, entonces terciado te chipka chopane Nacho. Chay va Anaya nos paka hakushpash. hakushpash kan chayka. Chay china umagupi churarin. Chamanda kules guta siempre churas pa kanaka. Kules guta umagupi porque chayka sodos ta chin kules ka golpe umamanda. Chayka majanis paka shu yakugo tiempo hupi tapanchi. Chay tapapi Carlos pestanina anda sodas pa chin china juxish pa kanya. Y alincha. Sinas pakana kapan Nacho. Chay manda kam ya chay ufiana tamonash paka paipa ufiana kan chay chupalon fangaguta ñukanchipa umagu kuna fangasha tukungapa alikan paika ñukanchipa ánimo mashanchipaka ñukanchi estrés ta charinchi yapata pensarinchi ima trabajo ta charishpapish yapa preocupado deuda kunaman wakinpika imamantapas preocuparinchi umakaña wasyamancha chashayanchi entonces chayka kuno yan ñukanchipa chaytami nijurkani primero pillata ñukanchi umata mayllankapan nijurparkani primero piña chay sukta yurakunata villajuparkani es chay ñukanchipa cuerpokuna ama chashna llakikuna maykunapami principalmente chaykunataka villashpa sakijupani nachu chay sukta yurakunamanta pero na chashnalla upiajunalla kan sino shamun chay plantakunallata shu plantakukunawan shu yurakukunawan shu hankakukunawan chapurimun nachu chayka ña kutin complementarejun ña chay pillata entonces chaymanta kunan tiyupa chay napuñu shajuni umananajunijupaka lechugakuta chay mandashkakuta hapishpa chay ristawa ruranalla kapa Mashigukuna ari shina miña pachagukuna ari puchukarishpa katin shinaka yupaychashpa tawangarin anchurigripanchi Nacho kutimbash ña imashina nipanchi son 11 números nin yapata kupashkanki nishpanipan 7 tabarrapaynipi último 7 taborran tabarrapaynipi último 7 taborrapaynipanmi Nacho WhatsApp kapani María Mercedes Antamba kapani ya Mercedes Antamba pimiyukshinga nin shinaka yupaita liguta kupay kushuk tapunajuna uyashkeren ani ya 099 20 10 22 6 ya mashigukuna shinaka kaykaman ashtawangarin katishpa kanajupashkanchi yupaychanchi shinaka kutimba shamuy ña hunkaypi kutin tuparishpa kanajupashpagi mamamichta